تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. دا یو مبالغه نه ده کله چې موږ وایو د فیفا نړیوال جام نړۍ سره نښلوي. په حقیقت کې فوتبال د نړۍ تر ټولو مشهور سپورت بلل کیږي، خو فوتبال په اصل کې د ښارونو په شنو میدانونو او محلي کلبونو کې پیلېږي، چیرې چې د هر عمر او وړتیا لرونکي عادي کسان لوبه کوي. د استرالیا پیژندنې په دغه ریپورت کې به واورو چې څنګه کولای شي د غوي لړډلې څخه شي. راځي لومړی تر ټولو مهمه پوښتنه حل کړو. استرالیا کې د لوبې ته فوتبال وایي که ساکر؟ I think we should call football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football I think is the best way. دا غږ د استرالیا د فوتبال په ادارې کې د فوتبال د اجرایوي مشر هیدر ګارګ و. هغه وايي فوتبال یو ټول شموله او هر کلی کونکي لوبه ده چې په ټول استرالیا کې شاوخوا 1.9 میلیونه ګډونوال لري. It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas, and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country. د فوتبال شهرت په دې کې دی چې بیل کوم توپیر نه خلک سره یو ځای کوي. تاسو کولای شئ له 4 یا 15 کلنۍ څخه لوبه پیل کړئ او که په حرکت کې کمزور یاست د واکینګ فوتبال له ټیم سره یو ځای کېدای شئ. د استرالیا د فوتبال اداره ډېری سرچینې لري چې تاسو کولای شئ له هغه ځای څخه پیل وکړئ. د هغوی په ویبپاڼه کې به تاسو د پلی فوتبال پلیټفارم ومومئ. اغلی ګارګ وایي Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers, and it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations. په پلی فوتبال کې تاسو کولای شئ د خپل سیمې له کلب سره ځان ثبت کړئ. د لوبي اصلي هدف شمولیت دی. هلته د ځوانانو او مشرانو لپاره د لومړنۍ ملتونو د خلکو لپاره د ځانګړو اړتیاو لرونکو کسانو لپاره او د بیلابیلو کلتوري او ژبنیو شالیدونو خلکو لپاره هم پروګرامونه شته. آرون ډبډن د نیو ساوث ویلز د فوتبال په ادارې کې د ټولنې او غړو د خدماتونو مشر دی. هغه وايي دا پروګرامونه وړیا دي او د استرالیا د فوتبال ادارې لخوا پرمخ وړل کیږي. Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities. د ټولنیز شمولیت همدې احساس لال روچان تکلیم د توهڅوله چې د ټولنې فوتبال سره یو ځای شي. هغه د خپل ملګری په مرسته د کوینزلند د اس اس آی ادارې د څو کلتوري سپورت کلب لاره په وړیا د نجونو د فوتبال پروګرام کې ګډون وکړ. I was invited to the football training and I was also invited to do a level 1 football coaching, and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people. تاسو بخای فوتبال د ژمي د لوبې په توګه پیژنئ، خو یوازې په نیو ساوث ویلز کې شاوخوا 80,000 لوبغاړي د دوبي فوتبال لپاره نوملیکنه کوي. په دوبي کې یا لفصل نه پرته په بل وخت کې فوتبال په خپل یو لویه لوبه ده. ښاغلی ډبډن وایي It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the wintertime and they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year. It's played with smaller teams and smaller field and usually at the same place each week. It's much more casual, and so people find that they might try some tricks or fun things that they might not otherwise try in a winter game. It feels like lower stakes and more fun.
شاید تاسو وغواړئ فوټسال وازمایئ. فوټسال یو داخلي لوبه ده چې د دودیز فوټبال په څیر په خلاصو میدانونو کې نه ترسره کیږي او که تاسو غواړئ دا لوبه وکړئ چې لږ انرژي یا زور ته اړتیا ولري نو تاسو کولای شئ واکینګ فوټبال وکړئ. اغلی ګارګ وای It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs, but more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low-impact sport, but for older Australians. تر ټولو ښه خبره ده چې تاسو د لوبغاړو له ټولنې سره یو ځای کیږئ. احمد غیاسری نیا په ملبون کې د خپل محلي شورا لارې د واکینګ فوټبال تجربه کړې. دا ډول فوټبال داسې جوړ شوی چې خلک پکې ملګری جوړ کړي او فټ پاتې شي. Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you play a little bit serious, it's not that easy. خو تاسو اړتیا نه لرئ چې د هغه په شان جدي لوبه وکړئ. په حقیقت کې د هر عمر لرونکو لپاره د واکینګ فوټبال پروګرامونه شته. We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it. But after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football, it's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually. هیدر ګارګ وای چې هر څوک خپل ځانګړی مسیر لري. But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway, then it's about starting at your club. And then from your club, you can find a youth A-League club as part of an academy. And then obviously the emerging championships, which is our emerging Matildas and Socceroos. And we've got our Indigenous teams within that, which is at 14, 15, 16 years old. And then our youth national team start at under 16. که تاسو لا هم د استرالیا په تر ټولو لویه ټول شموله لوبه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې نو آرون ډبډن تاسو ته ورستای پیغام لري. Across Australia, there's more than 2,000 clubs, and each of those clubs provides a front door to our game. We've got players from all sorts of nations, cultures, backgrounds already playing football in Australia, and our clubs are enormously welcoming, friendly places for everyone to come and join. So if someone's looking to come and play football, I'd encourage them to get in touch with their local club. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.